kunesixwayiso ke la noma ngithi kunomyalezo la ohamba nesixwayiso kakhulukazi ke kuthina abantu bala eningizimu neAfrika ngempi eqhubekayo sinenhlanhla ke ngoba uNkulunkulu kukhona abakhethile ukuthi bakwazi ukusimela bakwazi ukusihambela phambili bakwazi ukuphakama ekutheni ke izinto bakwazi ukuyibona ziseza kude lempi ke le ayiqali manje udala ke iqalile lempi lo yokufuna ukuketula umbuso wala eningizimu Afrika into ke le engaqala ukwenzeka mhlambe masingabheka emavideo adlulile sikhulume kakhulu ngokuthi umbuso waketuleka kanjani indlela abayisebenzisa abelungu ukuthi basiketule indlela ke le abasafuna ukwenza ngayo namanje njengoba ngeke ngihlize ngithi ke amakhosi avukile ukuzolwa nokuzobuyisa ubuntu nokuzobuyisa ubuzwe ezweni lawo njengoba balo eqaleni izinto zashintsha ngendlela ezashintsha ngayo manje bazobuyisa izinto ke ezalahleka back in the days. So lempi ke iqale ngokwakamoya njengoba sihlezi ke sifundisa la so lamazwe angaphandle iwona amanipulator imvelo kaNkulunkulu ay manipulator spiritually kunezinto abazenzayo abazenza ngemvelo imvelo ekumele ngabe iyona eletha ukuphila emhlabeni kepha bona bayishintsha lento le bayiphendule ibe yithwalo basaqhubha ngaleyo ndlela ke namanje kube kuveze nje amazwe ambala kodwa ngizoveza lawa ahambe phambili iNigeria neChina ilawo mazwe ke lawo amanipulator lezi ithwalo lezi ukuthi zifinyelele ebantwini amazwe anjengoZimbabwe nawo ayama victim yalaba abantu laba abasebenzisa lezi ithwalo nalemimoya le ukuthi izongena la ezweni lethu ukuze impi ngesikhathi iqhubeka thina singayiboni siyibone ngoba sekulate ngoNkulunkulu ke emuhle njalo esithandile esekuzwile ukukhala kwethu njengoba lempi ke iqhubeka ngendlela eqhubeka ngayo sizoyinqoba lempi le kodwa ke okusemqoka la ukuthi kumele siqonde ukuthi ayikho lula asingayithathi lula ngendlela mhlambe esingayithatha ngayo ijule kakhulu lento le ngoba laba abantu esibabona engathi bona baphambili kunabantu abajule kakhulu abasemuva okuyibona abacontrola yonke lento eyenzakalayo njengoba kunendlela eziningi abazamile ukuyisebenzisa namanje abasayisebenzisa azokuthi siketuleke kalula ukuze kuphele ngeSouth Africa kube yibona abazongenelela la eSouth Africa benze ngendlela abafuna ukwenza ngayo. So bengithi angikuvezeke lokhu ukuthi abantu abaqaphele kakhulukazi ke njengoba laba abantu laba bazama ukusiqeda amandla ngokusirecruiter ngokwakamoya mhlambe baningi abantu abayilwile izimpi ngokwakamoya ngoba njengoba labantu beza nezithwalo nje ba recruiter laba abantu kakhulu ba recruiter almost wonke umuntu waseSouth Africa especially laba abaneziphiwo ngoba ibona abanamandla ngokwakamoya bese kube yibona ke abazo neutralize amandla abantu baseSouth Africa ukuthi noma ifika leyo mpi leyo sinqobeke kalula ngoba ngokwe spirituality sesinqobekile vele sokunje kuphela ngokwenyama sikwazi ukunqobeka kalula. So bengithi ke emhlambe ke labo kakhulukazi abasenawo amandla ngoba njengoba imimoya ekhupheke kanjena nje sometimes ukukhuleka kuhamba hambe mhlambe kubuye kungabe kusenzeka ngendlela kumele ngabe kwenzeka ngayo ngesimo sokuthi imimoya isuke isiphakeme kakhulu bengizocela nje lokhu kakhulukazi kuyilabo bayazazi ke labo abanamandla nabayibonayo izinto ukuthi abagxile kakhulu emkhulekweni ngoba lempi le both physically and spiritually kakhulukazi ngokomoya ngoba ilapho izinto eziqala zenzeke khona babekwazi ukusinqoba ngokomoya kulula ukuthi basinqobe ngokwenyama ngoba bazosineutralize kuveze kakhulu ke laba ke abahola lemkhankaso le ukuthi sibakhulekise ngoba basengozini impilo zabo kumanje zisengozini
ukuthi bavikeleke bakwazi ukuyiqhubeka bangapheli amandla, kakhulukazi abantu abazosondela kubo, abantu abazobe bethengiwe basetshenziswe ukuthi basondele kubo. The more umuntu esondela kuwe, the more umuntu ekuxhawula, the more umuntu ekuhaga, ilapho izinto ezizohamba ijike khona. Kepha ngoba uNkulunkulu esihamba nayo, uNkulunkulu osekulungele ukuthi asimele ezimpini, ingakho sizoyinqoba le mpi le. Bengithi nje angibaqwashisa abantu ukuthi njengoba sikuhleleka ngendlela ekuhleleka ngayo nje, nangokomoya siphinde siqine futhi ukuze uNkulunkulu ahlezi ngaso sonke isikhathi esondele kithi, noma siphandle silwa, kepha nangokomoya nango-spirituality sibe siqinile, ngoba laba bantu abasilwa nabo abezi kuphela ngokwamandla nangokwenyama. Kunezinto noma kunezaba abayisebenzisa abaphezu kwazo ukuze thina sikwazi ukuthi sikhathale, sisheshe sinqobeke kalula. So siyawudinga kakhulu umkhuleko, siyawudinga kakhulu amandla kulabo abaphiwa amandla ukuthi bakwazi izinto ukuzilwa both ngokwenyama nangokomoya. Bengithi ke angikuveze lokho, ngiphinde futhi ngithembe ukuthi kuzokwazi ukufinyelela kakhulukazi kulabo ekumele kufinyelele kubona, ngoba sonke njengoba sama South Africans nje ngaphambi kwamehlo kaNkulunkulu sibalulekile, ngaphambi kwamakhosi alala elela lelizwe kuyiwona avukile, avuke kuthina, ngoba alwa kakhulu ngathi ekutheni ke abuyise ubulungiswa ezinhlwa, ngoba njengoba alala ngoba ayelwela ukuthi thina njengezingane zabo sikwazi ukuthi kuphila ngokunethezeka, hayi le ndlela esesiphila ngayo manje okucindezeleka ezweni lethu, ekubeni kwachitheka igazi, kwalala amaqhawe elwela ukuthi sihleleke, izwe uNkulunkulu asibeke kulo elinakho konke, sikwazi nathi ukuthi sikuthole kusebenzele lokho, kungasebenzeli lelo qulu labantu bephusha ubugebengu, bephusha ubuqili, besetshenziswa noma besebenzela i-darkness, i-kingdom of darkness. So ke bengithi ke angibaqinisekisa abantu, ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi asiqine both ngokwenyama nangokomoya. Ngicabanga ukuthi ke kuzofinyelela zonke indlebe ekumele mazifinyelele, makufinyelele kuzo nomyalezo, ngamakhosi asembethe nangoNkulunkulu wethu umveli nqangi, sizonqoba. Inkosi nibusise.